Ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byaramutse bigaba ibitero kuri Iran, ariko kandi mu by'ukuri muri icyo gitero cya Iran ntabwo hari higeze hamenyekana amahano yakibereyemo. Amakuru rero yamaze kwemeza ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei nawe ngo yamaze kuba agwa muri icyo gitero, nk'uko tugiye kuza kugenda tubikomozaho muri iyi nkuru. Ariko kandi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byahurije hamwe kugira ngo bikomeze kugenda ngo bica intege Iran mu mugambi by'iso kubuza Iran gukomeza gukora intwaro za kirimbuzi bifashishije ingufu za nucleaire muri rusange. Nibyo tugiye kuza kugenda twibandaho muri ako kanya, ariko kandi bikanagendana nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze igihe ziri gusaba abaturage ko ngo bakomeza kwigaragambya, ngo bagasaba ko rwose guverinoma yaba iyabo, cyangwa se ngo ko bagira ijambo muri guverinoma yabo ibigendanye nuko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo rwose zitari zifite gahunda cyangwa se intego yo kubuza Iran gukora ibikomoka ku nucleaire cyangwa se gukora ibyo bisasu bya kirimbuzi gusa, ahubwo ko bari banagamije kwica urutonde rw'abayobozi bakomeye cyane ba Iran, nk'uko n'ubundi ejo Israel yari yabitangaje ivuga ko umugambi wayo ari ugukuraho bamwe mu bayobozi bakomeye cyane barimo na Ayatollah Ali Khamenei. Ni nk'ubwo ngubwo muri kano kanya tugiye kuza ku nkuru yemeza neza cyane ko rwose Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yamaze kuba asiga ubuzima. Ndeka ntizimbye mu magambo, dukomeze kugenda tubana mu yandi makuru agiye atandukanye. Ni ibiganiro byinshi cyane n'amakuru tuzakomeza kugenda tubategurira. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo nanjye ngaruke nkwinjiza muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ngo yicaye mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel zabyutse zigaba kuri Iran ku munsi w'ejo ku itariki ya 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026. Abayobozi bo muri Israel babwiye ikinyamakuru cyitwa Reuters ko Ayatollah Ali Khamenei yishwe ndetse ko n'umurambo we bawiboneye. Minisitiri w'intebe wa Israel yitwa Benjamin Netanyahu yavuze ko urugo rw'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei barwangirije ibikomeye cyane. Ati uyu munsi twangije urugo rw'umunyagitugu Khamenei, dufite ibimenyetso ko umunyagitugu atakiriho. Muri iki gitondo twishe abasirikare bakuru bakomeye cyane bo mu mutwe wa Revolutionary Guard ndetse n'abahanga mu gutunganya ingufu za nucleaire, ndetse tuzanakomeza kugenda tubakoramo n'ubundi. Mu minsi mike iri imbere tuzagaba ibitero ku bihumbi by'ahantu hatandukanye hubu ubutegetsi bw'iterabwoba. Urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei kandi rwemejwe na Trump wabinyujije ku rubuga rwe akunze gukoresha rwitwa Truth Social yashinze. Yagize ati Khamenei, umwe muri ba sekibi babayeho mu mateka, yapfuye. Ubu si ubutabera buhawe abaturage ba Iran gusa, ahubwo bunahawe abanyamerika bose n'abandi baturage bo mu bihugu byinshi cyane byo ku isi bishwe cyangwa se bahemukiwe na Khamenei ndetse n'abandi bambari be. Ayatollah Ali Hossein Khamenei yavutse ku itariki ya 17 Nyakanga mu 1939, avukira i Mashhad muri Iran. Byumvikana ko rwose yari afite imyaka irenga 84. Yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran mu 1989 nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Khamenei. Yabaye perezida kandi wa Iran mu 1941 kugeza mu 1989 ubwo yabaga umugaba mukuru w'ikirenga wa Iran. Igisirikare kandi cya Israel cyatangaje ko cyahitanye abasirikare bakuru ba Iran 7 barimo Ali Shamkhani, Mohammed Pakpour, Saleh Assad, Mohammed Shirazi ndetse na Aziz Nasirizadeh, Hossein Jabari Ameriani ndetse na Reza Mozaffari. Iyi ntambara kandi yahitanye abandi banya-Iran benshi cyane, aho mu muryango ukora ibikorwa by'ubutabazi muri Iran, Iranian Red Crescent Society, watangaje ko ibitero byagabwe mu ntara 24 zose za Iran bimaze guhitana abantu 201. Ni mu gihe abandi barenga 747 bakomeretse ku rwego rukomeye cyane. Iranian Red Crescent Society yatangaje ko ifite amatsinda 220 yashyizwe ku masite atandukanye agamije gutabara abari mu byago. Mu bishwe kandi harimo abanyeshuri 108 baguye mu gitero cyagabwe ku ishuri ribanza ry'abakobwa riri mu mujyi wa Minabu mu ntara ya Hormozgan mu majyepfo ya Iran. Umuyobozi w'uyu mujyi Mohammed Radmehli yavuze ko rwose muri iri shuri harimo abantu 170 ubwo ibitero byagabwaga, ndetse bikizerwa ko hashobora no kuba hari kwiyongeraho n'abandi. Mu gitondo cyo kuri uyu 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026 mu murwa mukuru wa Iran Tehran ndetse no mu yindi mijyi ikomeye nka Isfahan, Karachi ndetse na Kermanshi humvikanye rwose urusaku rwinshi cyane rw'amasasu. Bidatinze Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yatangaje ko igisirikare cyabo cyatangije ibitero byiswe Operation Rolling Lion, ngo n'ibitero bigamije guca intege ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro kirimbuzi ndetse no kurinda akaga gashobora kugirwa n'abaturage ba Israel muri rusange. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yavuze ko rwose ngo ari mu ntambara ikomeye cyane muri Iran, nyuma y'uko Israel nayo itangaje ko yagabye ibitero i Tehran, ni mu murwa mukuru wa Iran. Iran nayo nk'uko
yari yabiteguje mbere yagabye ibitero ku nyungu za Israel ndetse na Amerika ziherereye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati nka Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain ndetse na Jordania, Arabia Saudite ndetse na Iraq. Ishami ry'igisirikare cya Amerika ryo mu burasirazuba bwo hagati cyitwa CENTCOM ryagaragaje ko ryagabye ibitero bya misile n'indege z'intambara zivuye mu bwato bunini bwa Amerika buri muri iki gice. Mu itangazo CENTCOM yasize kuri X yakomeje igira iti nk'uko perezida yabivuze, intego yacu ni ukurengera abanyamerika binyuze mu gukuraho ibyago biterwa n'ubutegetsi bwa Iran. Perezida yategetse ko rwose hakorwa ibikomeye. CENTCOM iri kugaba ibitero bikomeye. Ibiro bya perezida wa Amerika byatangaje ko Donald Trump yavuganye n'abayobozi b'ibihugu birimo Arabia Saudite, Qatar, United Arab Emirates ndetse n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte. Ibihugu birimo Qatar byasabye abakozi ba leta gukorera mu rugo. United Arab Emirates yasabye abaturage bayo kuguma mu bwihisho. Ingendo z'indege mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati zamaze guhagarara, binagendanye n'uko rwose nko ku munsi w'ejo twari twabibatangarije ko rwose Rwandair itakiri gukorera Dubai ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri rusange, bigendanye n'uko rwose ibitero bya Iran byari bikomeje kugenda bikaza umurego kuri ibyo bihugu, cyane cyane ahantu hose haherereye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu bigendanye no gukomeza gukuraho cyangwa se gukomeza kwihorera ku mwanzi bitewe n'ibyo yamaze kuba abakorera ku munsi w'ejo, cyangwa se nk'uko bari barabisezeranye. Bari baravuze ko igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zagaba ibitero kuri Iran nayo yiteguye guhita isubizanya uburakari bwinshi cyane ahantu hose hari inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri aka karere Iran iherereyemo muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zegereza ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'indege nyinshi cyane ahegereye mu mazi yo mu burasirazuba bwo hagati yegereye igihugu cya Iran. Byagaragazaga ko neza rwose isaha n'isaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kuba zarasa muri Iran, ariko kandi bikaba byamaze kurangira rwose. Uyu muyobozi wa Supreme witwa Ayatollah cyangwa se uyu mugabo w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akaba yamaze kuba asiga ubuzima n'ubundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Muraza kunyemerera turaza gukomeza kugenda tubikomozaho gatanu kuri gatanu muri uyu munsi wose, andi makuru agiye atandukanye buze kugenda asohoka kuri izi nkuru, ariko kandi n'amakuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubonera ku gihe muri uyu mwaka wose 2026. Ngewe nitwa Tuyiringire Ahmed, amakuru muba muri kugenda mukurikirana ya gatanu kuri gatanu hano kuri Gira Ubuzima TV Special, nk'uko mwiyemeje kujya mubana natwe. Reka nizimbye mu magambo rero, muraza kunyemera dusubire mu makuru yacu ya mukanya gato cyane rwose. Ni amakuru menshi cyane iyo muzajya mukomeza kugenda mubonera ku gihe n'ubundi.